Sejumlah pasukan Ukraina menyatakan menyerah kepada Rusia. Pernyataan menyerah tersebut diungkapkan dalam sebuah video yang ditunjukkan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Video tersebut diunggah oleh akun pemimpin pasukan Ceknya Ramzan Kadyrov pada Kamis 23 Juni 2022. Kadyrov menyebutkan bahwa kelompok militan dari Angkatan Bersenjata Ukraina secara moral menyerah dan merekam pesan video ke Presiden Zelensky. Tentara Ukraina tersebut bahkan nyaris menangis saat menyatakan menyerah. Dikatakan Kadyrov, para tentara tersebut bertugas menjaga daerah kota Seversk di Republik Rakyat Donetsk. Setelah melihat peta ofensif, pasukan Rusia menyadari bahwa dapat menutupi jalan para tentara Ukraina. Di mana dalam bantahannya, para tentara Ukraina tersebut mengklaim bahwa mereka menjaga pertahanan di tempat terpana. Mereka kemudian meminta Zelensky untuk merotasi pasukannya. Jika persyaratan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan meninggalkan pos tempur. Sementara di hari 118 invasi Rusia ke Ukraina, pasukan Putin mengancam akan menghancurkan kota Lituania. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev. Lituania yang merupakan anggota Uni Eropa dan NATO itu bakal dijatuhi konsekuensi serius dalam waktu dekat oleh Moskwa. Sebagaimana diketahui, Lituania ikut campur konflik Rusia dan Ukraina. Pemerintah Lituania melarang transit kereta api barang yang dikenai sanksi Uni Eropa antara daratan Rusia dan Kaliningrad. Akibat kebijakan Lituania tersebut, Rusia akan mengambil langkah pembalasan. Namun di sisi lain, pemerintah Lituania menilai apa yang dilakukannya hanya melakukan tugasnya dengan menjalankan sanksi Uni Eropa. Ми рота 10-ї бригади 8-го батальйону, які зараз базуються біля міста Сіверськ, звертаємось до вас, пан президент, до вас, пане Залужний, та до усього українського народу. Прийшов час вислухати і нас. Так як на сьогоднішній день ми тримаємо оборону в самій гарячій точці нашої країни. І за всіх сил віримо, що про нас не забули. Ми вимагаємо негайної ротації нашого складу, який залишився, тому що фізично та морально ми вже не маємо сил. Належного бойового командування у нас немає, важкої техніки немає, надійного тилу немає, артпідтримки також немає, хоч нам допомагає увесь світ, але у нас нічого такого немає. Ми тут один на один з ворогом, з автоматом у руках проти танків. Обіцянки нашого так званого командування не виконуються вже більше 3 тижнів. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!